redu je da promenite stranku, zato što se više ne slažete s politikom koju ona vodi. Ali ono što se desilo u Vojvodini, gdje su poslanici preko noći prešli u Demokratsku stranku, govori da su u igri neki drugi motivi, a ne politička odluka. To mora da bude strogo sankcionisano da se više ne bi ponavljalo, rekla je Maja Gojković, a prenijele novine Blic 13.11.2014. godine. A onaj ko pažljivo sluša ove rime, nek se zapita da li sam u krivu ili pravu. Jer nije moje da ubjeđujem, već samo da udarim stihom u glavu. Joj, ljudi moji, što ne volim ove političke preletače, što za šaku para stranačke dresove preslađe. Još kad ih slušam dok laprdaju, pa bolje je da trulo voće sadim. Jer sve što sam stariji, sve ih se više gadim. Svi znamo da je politika kurva, koja čas razdvaja, čas spaja. A to najbolje zna preletačević političarka Gojković Maja. Kad sam malo dublje zagrebao u njezin politički opus ili ti reon, brzo sam shvatio da je ona nesvakidašnji politički kameleon. Prvo je bila pripadnik Narodne radikalne stranke. I to njen veran član. A onda naglo preleti u Srpsku radikalnu stranku i promeni plan. Dobro, danas to možemo da tumačimo kao naivnost, mladost, ludost. A ona i dan danas zna da kaže, oprostite mi moju ružnu prošlost. I tako dok je bila srpska radikalka, postade i Novog Sada gradonačelnik. A za grad to ne bi ništa značajno. Možda zato što ona tek u tom bila početnik. Ali je zato uspjela da ostvari svoj djevojački san, jer Srbi nisu škoti. Za gradske pare na stadionu Vojvodine pevao joj je Eros Ramazzotti. Ona je prva od radikala imala kontakt s Amerikancima, bar tako navodi Wikileaks, a znamo da se Šešelj nije lizo sa strancima. Oni su je navodno nagovarali da napusti radikale iz staroga Voju i da se kandiduje za predsjednika Srbije 2012. ali po njihovom kroju. I tako ona do 2008. godine biva visoki funkcioner kod Šešelja Voje. A onda te iste godine, na izborima, opet pogazi ciljeve svoje. Kako Vojo veli... Neki novinari su navodno snimili da ona nije glasala za Tomislava Nikolića, nego za Borisa Tadića. Toma odmah nazva Mirovića, ljut, ko da ga ujelo 100 šakala. Odmah da se objavi svim medijima da Maja više nije član radikala. Ali ona nikad nije formalno pravno izbačena iz stranke. Bar tako Vojo ističe. Ali mediji su to objavili i tu je kraj svake druge priče. Šešelj i danas žali za Majom, ko da je bio na sprovod. Jer kaže, dugo sam razmišljao da je proglasim za četničkog vojvodu. I po njemu ona je od tad totalno izgubila politički kompas. I od stranke do stranke pokušavala je da nađe politički spas. Te 2008. godine u Srbiji se ponovo desi politički slučajno da kum kumu nož u leđa zabode tradicionalno i običajno, puče Šešeljeva Srpska radikalna stranka i to na 2 dela. Zbog šake dolara Tomi se zgadila radikalska ideologija cela. Odluči Toma da od starih radikala napravi naprednjake nove. I zamislite, među prvima svoju bivšu koleginicu Maju pozove. Ali Maja, iskusni političar, čvrstog stava, neće ni da čuje. Ona je još ljuta na Nikolića i Vučića i može samo da ih pljuje. Daje razne izjave te 2008. godine i plete po Tomi i Vučiću sve u slast. Za nju je SNS mehur od pahuljice koji će pući ako ne osvoji vlast. Kaže, bila bih neozbiljan političar
da se posle isključenja ponovo vratim u jedno krilo te stranke i to još iz ubjeđenja. I tako naša Maja, puna ljutnje, gorčine i besa, oformi pod svojim imenom grupu građana da se reši stresa. Pod sloganom Stvarajmo zajedno ubedi nove naivce da sve što ne valja u društvu normalno potraže u vlasti krivce. Ipak i to ne potraje dugo, jer već sljedeće godine napravi novo prelo, oformi Narodnu partiju i postavi se na njeno čelo. Odmah zatim sa Novom Srbijom i DSS-om saradnju ne krije. Ipak 2012. godine na izbore izlazi kao deo Ujedinjenih regiona Srbije. Ni ta ljubav sa Ujedinjenim regionima Srbije nije potrajala dugo. Navodno je na svoju ruku šurovala sa DS-om, a šta bi Maja drugo. Pa odluči da opet preleti, ali sad u SNS, kad je niko za saveznika neće. Ipak će onako Tome Vučića imati sigurno gnezdo, a možda i političke sreće. A u SNS-u su preletači čak poželjni, cenjeni i dobrodošli. Jer Vučić posebno uživa da prima one koji su politički loše prošli. I tako je Maja postala neozbiljan političar, iako je rekla da to neće biti. Jer vratila se u jedno krilo iste stranke. I to se sad ne može skriti. Ovim zadnjim preletom Maja je postala i politički fenomen. Jer prebegla je iz svoje partije koju je osnovala i čiji je bila frontman. Moramo priznati da se to ne događa često na političkoj sceni. A u Srbiji je to moguće. Kad se političar čvrstog stava preceni. Maja, zvana Preletačević, svoje moralno političko posrnuće danas ne vidi kao ništa loše, već kao uspeh svoj i svoje kuće. Maja je preletila i doletila u 6 partija i pokreta, i to u stilu niskog leta, i postala je apsolutni rekorder u Srbiji po broju političkih preleta. Ja što imah, to i rekoh. Pa koga svrbi, nek se češe. Za razliku od onih što laprdaju bez pokrića. Ja gledam da moji stihovi što manje griješe. A ako neko misli da lažem ili da u nečemu nisam u pravu, ok, slobodno nek me demantuje. Ali morat će dokazom da me udari u glavu. Sad ako neko iz ove pjesme neće ili ne može da shvati suštinu, ili je pokvaren, ili ne posjeduje razum kao ljudsku osobinu. A moj uspjeh je ako sam bar nekog probudio rimama mojim. Ako budem živ, vidimo se opet čim nove skrojim.